Si predstavljate, da bi pred začetkom pouka morali dvigniti 4 tone težko streho. To morajo narediti norveški učenci, da lahko v raziskovalnem središču raziskujejo skrivnosti naravoslovja od zemlje do neba. Så har vi lært om solformørkelse, måneformørkelse, litt om stjernetegn. Snu rundt. Poleg planetov so učenci med drugim takole spoznavali tudi magnetizem, ki je lahko zelo zabavna stvar. Sånt lysstoffrør til å lyse på magisk vis. Učenje naravoslovja v raziskovalnem središču je drugačno in zanimivejše kot tisto v šolskih klopeh. Det er kult å gjøre annerledes ting enn å sitte hjemme på pulten og bare lese en bok. Jeg liker sånne eksperimenter. Vi lærer på en morsommere måte enn å bare sitte på pulten hjemme. Pomembno je, da vsaj košček znanosti razumemo, saj zaznamuje naše vsakdanje življenje.